voice of the people party bo pai pa la pai o begini ki kwa penduduk district council maka pihak banjir yang lebih syariah pihak banjir yang lebih syariah o ka jiak linti ka ji ka ka masuk wala gidan ka magsim ka makhut bangin syakriya ka jat na riyo wala gidan ka jingang mereka masukte ka linti pengiya Ninang yang ninang mut pengihap ya kun tabung ni upat ba beli benikai upat ba bon soto banpin kompor upat ba banpin soto upat ba yang kata jiwa luat ke baudon hakaban shimenta haka sinsha ka kharam ban jit kita kinomi khama rei pleng menta ni hak ile khama sabak kita kin alam shnong Para mga klan buntang ako berkem syai kepada brom jubi kina alam shnong ka base of the people party ka klan yang persyai ke dor shnong bani klan persyai baro kina alam shnong ringin ban sing haban klan ni gitu ki ban ban khangla ki ngite ban pulang meeting ni haban klan ringin klan ni le kono ni sange no kay meeting ni haban ni thama begini ginom thok kubor ni campaign ni bro ginom thok kubor ringin gi don ki kubor ki bayam baklai upai ba Abang ini ko amai ka kubur ka babe ki penderang pada rumah. O ka thma ka bajur ini ka voice of the people party. O ka ni ba ka don ka bor shonda. But ninum arti ba ka ni ka sarkar MDF ka jiram jong NPP ka bakwa kumnuban khangla no ya ka ni ka air ka babe ya ka voice of the people party. Ban pen paino ini pada ubabot badu syariah ya ka voice of the people party. Lalaban thiet ngin thiet ki nang alam shnong lalaban thiet ki nang thok khubor ngin thiet ki i kum bagalong kunta o phimot balai ni bit adu kanu banginum i bagidon ki nang alam shnong ki badon has senda jeki wi ki sen san prothai ngimbi shmi ka hok ka chumki tamot punam kam bakla ya ka bor kumurang ba shnong ban khang la pa ki we kata gadi ka politics ka khot ka bangi kwa namar gani ka democracy Ia lati kipat ba, mereka shong kipat ba, kipgeng na mereka nak cinggal apa cini. Mereka kut di upat ba uban rai, upat ba uban jir. Bat kumbaga lo mereka don kecil, pusang lo syarkai. Na ke NPP kamtam nomor ke NPP kala itu syai. Lalu ke voice of the people party, kayo ban grup yo lakam mahpot district council ke HDC, JHDC upat ba garu la phai sui menda. Untang supaya upat ba garu menda ka sutola slot ke NPP election 11. Kenya kun toyak nomor ta batndon bara banlen ya kan ni shisha nomor ta ngantip sekai ke bani lesai ngantip kai ke bani lesisi kai ke bani kan ni kata usha ban kut election persya ini rai ni bet hau pak lau shane an em oh ngai om sim haba ngapek batu ko bangit nasutra ban puli ke bible ngai bijinga linti kajong di kon Israel ngasno slayo Moses ubala kintat ye jingkot ke juble ubala hapan petno na ke yin sim namar ba ula pentau ye jing it ke juu ye jadriu ubala he lasan la pasai u bari ban shimti ye ket sim hendai namar ba la pentip ha u ba umdei u Egypt u de u kon Israel nakata hukum kabo paru hukum bari ban priam no namar bagila pun pat pelak di Israel yo ki sinshari yo ki job la ai ko hukum bari ban priam no i ki kon shinra ge la khali ke the Hebrew ite pro ke ge bajai Moses la pen ke pesan le ho mi shabar ban pet ban jmo ulap badon uta unong Egypt u basho penyu para jumu umla sha habu ibu para Hebrew sha sho ulap pet sakatiang lebon Hebrew u penyak yo tau Egypt lasai udah yang banjo. Ui kini ki para Hebrew ki surut untuk si pengimang wa kilo si para manoba perlong nong bisa mana. Memor pan priak ya. Lakan tak ya Moses da ki Hebrew. Dagi kon Israel haban petno. Replay lelet ban wan rapat yo hadin sabos ngan. Ban plat yo di kon Israel. Kay kebacangan dole ya. Ulah sya sibang sibon nakta. Kajat menurut Israel. Dia berkut omla ban poi saya kata ri ko play. Ulah kulariu. Nomor boleh. Kumubri ulah kumle pop nomor kajut penditar cerita ki pat ba Israel. Ki badap tan gaji nyum, ki badap tan gaji bompun. Pakai ke raja ulah pas sentiat ya ri kanan. Ladon ki bawan ra kubor sniu.
Tang arwat na peding giba pasin tiat kibong bakalong gari kaba seiso. Namarul ayu kum khilek ban jmo eger kanan lagalong kaba seiso na yan. Kumno kilong ginong shong shlong kilong giba khanyi giba tot kishong ki yingjan na ki kot giba scam la ay jing hikai tek patek ban ban sin tiat eger tangari. Dan na peding ginong wan ay kubo kibong em long bantu saka. Lapin semua tu bakal upai ba orang balik hingga balik cerita negeri balik ni mohon ni kita perngem ban penyiap ya kita yo Joshua bari ukalat ki bon ai ga kubor ga ba oh abang perkhat ga jingat hitinga siong gi di perlo ngoteng ya trei ka ni mohon rei lalu papa ungat hari ni ki simpen sutu bakal aja ki wepat kan poi ga por upai ba perngem orang penyiap ni di betmu balik ga ba maka ku ki papa ayu ni nong letang doi kapang ipun hon yali lalu blay we ipit lalu blay ula bobek baka boys of the people party kan sinshar ya jalami khalia koi kesini anam dan menu balaban kang katakan ni kecing kermen ke bangidan katakan ni kecing ngek ke bangidan namang ngimdon kecing perkhat ban mento ya lagi namar kata koki pat babi wat num syak yalam bakla haki kubor kiba persang ban yalam bakla. Yo kalong kumalo di kon Israel kita kenyum kita tim kita perngam ban peni bujlino the way pat aga jaga Moses ka way ru kam mensim kam sim jo ban lek syakata kari jogo cingkula ngano e pilaram dei menta aga kinti ka bangingi mi ban pelat jaga jadrio naga jinduk naga bangsa naga jingle syang kmat naga jingle bor ban tai pat saisi ni ka jadrio kanum dan syo daga way pat ka pateng ka ban mi ka ban pelat jaga jadrio ka jadrio nama tangi ton kampan geng scam wat pensngap syakadia wat pensngap syakamot kumbadon kim ong menta the voice of the people party kila penyesri make MP election but the quarter final oh the voice of the people party kala job ke quarter final but kiong bagani ke MDC kalong kum ke semi final